Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sinina tamatapana pang Allah subhanahu wa ta'ala yang hadir untuk pembahasan ta iwaniwe meminasaka pengulongi tentang sampaja sunnah. Nasabah biasa pura ibahas tentang masalah waktu-waktu yang tidak dibolehkan sholat. Untuk yawenewe ibahasi tentang masalah sampaja sunnah. Iro sampaja sunnah Pak Bu. Angka tu sampaja sunnah terikat oleh keadaan. Angka sampaja sunnah yang disebut dengan sampaja solat sunnah nafilah atau solat sunnah rawatib. Pasepina sampaja perlu. Mega rupanna pattarona taupan ritata. Rilalanna jumlah rakaatna sampaja sunnah rawatib antara sebelum dan sesudah sholat fardu. Jadi ia pendapat emelo pangolongan dua telu rupanna hadis napake tau pandrita. Nasabah ia rohat desa kadat tasi dia tau pandrita maka da ia had desa asah. Ada yang menganggap bahwa ini hadis hasan. Tapi ia ro tau pandrita liangi nangga ia rohat desa hadis lemah. Makotoro si balikanna kadangkala angka had desa angka tau pandrita maka da ia had desa melemah. Tapi ulama yang lain justru maka daya hadisa mentada. Jadi nasabah antara hasan sahih dengan dhaif dena polukku nabitta tu. Polukku mi ulama. Jadi akongka maka dah hadisa malamma dia itu na polukku nabitta. Istilahnya dia na politannya nabitta tentu kang itu malamma na matada na tania tau pandrita mi. Naiya ko tau pandrita na tentu kangi relatif ni dia na mungkin sama turupaha pada mati je idi Pak Bu to angka tau tu biasa to makada iya ko yano tu Pak Beliang angka tau makada hade iya ko yano dia na Pak Beliang tau kanja ya tu gitu. Jadi kadat tasi de mako mati rohat desa nasaba untuk malai si de had desa nai pendek kedudukan na apakah dia hadis sahih makanya ya ko makadani teh sahih Bukhari Muslim merajin-rajin itu betul kan ya nakadana sahih Bukhari Muslim nakadana hadis riwayat Bukhari hadis riwayat Muslim apalagi kumakadai muttafaqun alai ai matadan itu sama turusin itu pandrita yang namo ya tiya way matung kana pangewang berkaitan masalah ya sininna masalah ko agama na merembes mana lo koromatu. Jadi ya kong katau maka hadisa melemah nang kepacara maka dade maka matat dai tu hadisa mako memang. Jadi aja na naidi malah saulu ya to apa ya ko padami kong katau pa nang kagaga tajama natapa makada kenri dalelena tapodangi makada sapai gitu. Jadi kadang-kala kan idi na masyarakat tiga amalan tapada hadisa na sapa nanya roto ma pandriterio lo demetonang kaya tu nasuro ki makada iya sampaja sunnah makoy hadisa na sapa ide magay na sabak de na palabangang ina reko de gagaw ko hadesa dega ko kita narunto
Makiro jadi tugas tadi masyarakat etannya sapada lele mengamalkan dalil yang ada. Itu tugasnya pacaramai sampai dalilena. Jadi makiro yana tu ampai ya kong kata podangi maka da mana dalilnya maka datanya jama-jama aku ya tuh gitu tahu dah memang ni kadatannya aja mak tu masa pada lele ustaz selau mutanai yana tu nak kada biasa guru ta iya ko na jama ni guru tambo dalle na jama ni guru ta kali sidendreng na palabangan ni guru ta saada pigau ni na sabat de tu nampak guru ngi ko de ka desa na maki tu jadi apa ya ini masyarakat galutan atau jamah tahu rusuk betul na iya ro amalange ya kong kai podangi tapi kau ni tapi dia tahu tu na ya mana na ya pak gurongnya wadi tajama na sabab padalengnya malan na tahu padalen repana makiro jadi pertama nas sama turu si tahu pandrita makada duan rakas sampaja sunnah yolona sampaja subuh riwat tu purana basubu tawe tas sama turusi dua neraka tapi kan oke tapi dua pendapat nah sama tururu nak maka dua neraka yolo na sampaja subuh itu tapi angka dua pendapat angka makada ia sange sampaja sunnah pajar ia naritu sampaja sunnah riolodena panabasubu tawe biasa ke pacarama tangkali nga makoro to maka dade pa na basubo te ang kasampaja sunna don raka nasabao ko hadesa dua memat to hadesa bicaray ang kahadesa makada rakaatanil fajri ito iya kuy batong itumpu kuloy don raka sampaja pajar berarti yero na masue sampaja pajar adalah sholat sunat sesudah azan subuh. Tapi angka hak desa lelem dena kada rakaatanil fajri maka dai rakaatani qablal fajr. Itu kere. Silengangnya jadi ko maka dai rakaatanil fajri duan rakaat sampaja sunat subuh na masuro. Tapi ya kira maka dari rakaatani qablal fajar dan rakaat sampaja sunnah riolo na pajarangnya berarti sholat sunnah sebelum masuk subuh. Iya na tunang katau mas sampaja sunnah dan rakaat capak na tahajud istilahnya macawe ni tama subuh sekitar 5 menit 7 menit melona tama subuh mas sampaja sunnah idun rakang iya naro nasa sholat sunnat qablal fajar jadi upapahangi mi iya tapi maka dake ganon roi tau pandrita maega istilahnya nasapakati tau pandrita kang angka pendapat leto angka maka da yero na masue duan raka yolona sampaja subuh yolona sebelum azan subuh iya masaworo nasi di tau pandrita na masue rakaatanil fajri atau rakaatani qablal fajri iya na masue sampaja sunat subuh jadi na pura basubu tawe ijama niero duan rakang iya naro narampe nabita makada rakaatanil fajri hairum minat dunya wa ma fiha duan rakang sampaja sunnah na subuero sampaja sunnah pajar masarolab bi na rekomelo ilaini iya tu sampajangi masarolab bi ya re gayase nanya lino lolong isana itu iya to na sampajangi naten nabita isalai na rekomatangangi ijama nakama tawe itu naten maka de nabi taya komatanga ko masampaja sunnah nakama pak bange nayaki ko makada de na salasai sampaja kuya nakata bere imange kata bere pamular na sampajange salaiwi itu sampajamu kecuali angka 2 sampajang aja musalaiwi nomor sidi sampaja sunnah subuh yang kedua salat witir. Jadi kotoma witiri
Jadi ya tu witiri namo pura basu bu tau itu ko napai ha de na to sampai jamai itu wat dingi jama o ko kiro kaida na ang kami matto pasan na nabita aja lalo na demo witiri namo manihasirakang ya kene ang kasampaja wadding ipapite ki antara sampaja tahajud siba sampaja witiri tau ipapite ki barakna maka dia macipi iwattu cek dek mani wattu kega nai jama sampaja tahajud ega atau sampaja witiri nas sama turusi tau pandrita makada iya ko sampajang iya duwewe witiri mujama lebih mu tahajud musalai daripada witiri apa ia witiri maka dari pun Allah Ta'ala nigi mau witiri maka dia adalah kekasihku ia ko maka dari kekasihku berarti maka dari waliullah walinna tauripojinna pun Allah Ta'ala jadi ia ko meki mancaji wali tauripoji ripong Allah Ta'ala awitiri yana tu nakada nabita aja lalo na demo witri walau rakaatan namo manihasi rakang jadi itu witri dia namu telah telu tapi aku bilang witri paling matandre 10 pitu rakan dia tu nang kata jamir 10 pitu di dia nang kata witri 10 pitu 10 5 dia tu 10 telu dia tu 10 siddi asera ya mi asera madaring kena jamai angka narampe alina pangulutta Imam Al-Jaizi tau pandrita pahakiki makada ia komelo ki jalan pintas mudah mimpi ketemu Rasulullah aserarakan na witiri namo ni jumami bawan ni jama itu jalan pintas untuk mimpi ketemu Rasulullah serarakan na witiri iya kode maka dapat ko batik jami Pak Ustaz dua cidi nah wadito mak kata pandrita maka da palaba maka da dua tiga tapi ia kuya masawroe maka dami dua napasidi jadi namanya saful witir jadi rodon rakangir iya parosi rakangir matu akadani witir Pak Mega tahu maka do sholli sholati sunnatil witir rakaat ini mapat diulu tu malaika Pak maka da wakatai masam paja sunnah ganjil 2 rakam kadai malaikat gendak balik tu kedua makanya sholli salatus sunnati ma'al witri jadi wakatai masam paja sunnah bagian na witri 2 rakaat karena pong Allah Ta'ala ia peromatu si rakange maka dani usolli salatus sunnatil witir rakaatan ya roh jadi tepahan itu kodeti sama basara bicara gini wakatai masam paja sunnah bagian na witiri 2 rakaat karena pong Allah Ta'ala magampan ya roh iya ko mabikumo pia kalami 2 mijolo puang Allahu Akbar makun rula da ni ko demo patapahag gitu jadi oke roh rewa kapemang jadi yo nak 2 yolo na subuh laurincengi jolo jadi ukurona na berbeda kata pahani maka do angka maka da sampai jasuna dia penatama subuh angka to maka de purapi basubu tahu ia kui bukai penjelasanna alena pangulutta Imamul Ghazali ia Imamul Ghazali ulama yang kasyaf dikenal dengan istilah Hujjatul Islam tau pandrita lopoh angka kita noki kita tasawuf yang dipakai dari dulu sampai sekarang. Asalnya ya rokita na hiya limiddin. Angka korokita ena rampe makada nani gini gitau mas sampaja sunna subuh. Jadi kupur ibas subuh teh.
Rakaat pamulanna purana mak baca Fatihah na baca al-insyirah. Jadi alam nasrah. Rakaat maduanna riwayat purana mak baca Fatihah na baca al-fil liila fi Quraisyin. Maka ia tu tawe lai palappa iyo kupong Allah Ta'ala pole perbuatan jahat musuhnya. Kegayasam makuye. Ia ko angka tau palamu ranyawa na melo pasolangi denulay. Mak balu-balu kinang kataw siriangi ati na melo kiringangi anu makaleleng de natambus. Ang kataw melo pasolangi maka na melo papat diri maga denulay latu ito. Iyaro na rampe Imamul Ghazali. Nareko iyaro yala pangupu. Jadi rakaat pertama al-insyirah. Alam nasrah laka sadrak. Rakaat maduanna purana mak baca Fatihah yalai surah al-fil. Li'ila fi Quraisyin. Iyaro. Jadi tapalak miro dua itu. Iya. Imam Ghazali ya. Angkato na rampe tau pandrite oko kita Hasinatul Asrar. Iyaro Hasinatul Asrar kitab gudang rahasia. Iya nak kedana teh gudang rahasia berarti Mujarrabat Kubra isakna itu. Itu termasuk kitab Mujarrabat Kubra itu kan jaran na amal katena sebab mega hadis-hadis lemah, mega totannya hadis qaulun ulama. Tapi ya qaulun ulama tau pandrita tembus kasyaf. Ya, jadi biasa ramping. Makadai nanigi-nigi bacai rakaat pertama sesudah Fatihah alam nasrah, rakaat kedua sesudah Fatihah alam tarakaipah. Ipalampiri umuru na dena mati ya tute na dapi mangaribi. Ya ko tau mitau mati ya tabaca. Tapi ya ko meki mati pasti talupai. Itu makadami tau pandita papalampe sunga. Iro. Dua. Angka mau pecik di. Angka narampe tau pandita okko lalan nasi dia kita. Saya lupa judulnya tapi ya kita kalau ndak salah Mabadiul Azazi. Narampe makada nigi masam paja sunnah subuh nabaca kuliah ayyuhal kafirun akatallu raka' mamulan na riwatu purana mak baca Fatihah nappa kul huwallahu ahad akatallu ri raka' maduanna padai ko masjidak kay ulawa pada rajan nalino. Kaya ka na may pake. No? Iya ko ya komeki malamanang ijaji raka pamulanna ibaca alam nasrah napa ibaca al kafirun akatellu do jadi raka pamulan ku pernah baca Fatihah tale jolo alam nasrah lettu isura alam nasrah tabaca al kafirun akatellu napa ki rokok maka deki matu male rakaat kedua tabaca ni al fil liila fi Quraisyin napa tabaca alantara kaipah napa tabaca kudu Allahu akatallu talamanan ni kak dena cocok yulangi itu kak dena cocok maka dak wai meka malamanang ipeko carana lau jame jolo dua kade si kamale dua sud dena cocok apa duan rakami makanya pangupu patama manang. Tengerang ya. Jadi rakaat pertama alam nasrah napa kuliah ayyuhal kafirun akatallu. Nasaba iyaro alam nasrah dua non roibe matotama papalampe sunga alam nasrah to napa alam tarakai pabalinna. Ya ku iyaro na supaya terhindar dari perbuatan jahat musuh dega gabali wat disolangi ki ibaca alam nasrah si bawa alpil di ila fi Quraisyin. Jadi ro alam nasrah ka do bolok mu fungsina. Iya mi matu rakaat kedua. Iya na rope makada alam nasrah rakaat pertama napat kuyal kafirun akatallu.
raka maduan na pamatu na patala liila pi Quraisyin na paalam tarakaipa na patala kulallahu katalo. Nah, kalamanan nih. Yang penting tingerang pak ianu pa tu ipa biasa pa. Apa ya kode ni pak biasa tu lika jili-jili ni tu agak sirona. Itu ipa biasa pa. Iana tu ampai iya ro tau pandrita maku ya. Para lupa pahangi kia supaya aja nato salah paham maka da magi nang ka ipatan tu makoro na dena patan tu inabita. Maku ya. Iya ro aya rilalan na ako ramalabi masing-masing memiliki fadilah masing-masing. Ang kahadde bicarai kadakala deto kakahadde sa bicarai. Ang kato penemuan ulama istilahnya na amal kang itau pandrite materu nasabari na lolongang hikmana yana ro na pagurongang yana tiasa kaulun ulama. Ia komakiro dena kadate hade sa makadami penemuan dalam ilmu hikmah. Itu termasuknya tu niga baca kulu Allahu kak denang kana surongnya nabi ta makada baca kulu Allahu akasisap buko soy akasisap buko wani denang ka. Tapi angka sahabat na nabi ta nabaca yero. Nabaca yero. Kudu Allahu kasisap buka soy na baca tu kasisap bukon ni sahabat na nabi tayo si sanna mate Muawiyah sanna si sanna mate maselan nabi ta taselang magi na taselan na saba nasang imelo kama lino jadi namo tu nabi ta de to ni sangi maka damaga na kama lino tapi ia makoko kita maega hamisangi maega nasa yanang kanao ni mako adena na meta yana tu namo pak buray bitang katona pengobatan akhir zaman ito maega padahal nabita lagi deni sangi makada mager kumi kama lino jadi yero nabita kan angka matan na soe malibu tapi dega cahayana pada miulangnya masela nabita deto nagarhana maka day nabita napurangi malaikat Jibril Jibril magi nako matasoy makaliliang deto ka na may kama lino maka day Jibril de iya ro ampay de gaga cahaya na matan nasoy Muhammad 70 sabbu malaikat na paturo po ang Allah Ta'ala no 70 sabbu malaikat ang katori waya makada dena terbatas maka dami para malaikat dari langit itu turun noi jadi pa itu ron na malaikat langi sana ikinro ya sange langi wallahu alam apa penelitian maka da iya linoy angka yasang bumi kemudian angka Pluto ya naro Pluto na semantan relada na langi mo pa ano mo pa yero tanya pelangi itu nangiro bintangnya sisa butong perjalanan cahaya ya kung kecepatan cahaya sisa butong malalang ngiro na penadapi bintang terdekat dari bumi nama kadami koya langit dihiasi oleh bintang berarti kenri aksana bumi dihiasi oleh bintang tanya langi jadi pekoniro itu oi biar ko ya kumakaran ite kenri resang elangi wallahu alam dia naga pahangiro di sakar kenri monro yang jelasna onron na malaikat elangi nanyaro makadai Jibril napaturungi po ang Allah Ta'ala malaikat na makin nabita magami manginap magi na may galanda no makadai lawi masampajangang ngiro sahabatmu Muawiyah tas sila nabita aga man kalabihan na ito magi man na ipanoram malaikat masampajangang na tau biasa muri tanya to nabi Muawiyah sahabat ko dia salami tapi tanya nabi makadai malaikat Jibril tercatat ia rote okupu sesena po Allah Ta'ala yang ngakuiwi okupu Allah Ta'ala makada ahli surah Al-Ikhlas. Nah, itu
Iya naro. Jadi itu kudu Allahu Pak. Dia nasalah ya tu kumaka dai baca kata lupa ada ku patamai koran. Dia aja tangga biasa anu ya. Biasa kaya teti we mataku makada unrolopo na pamasena po ng Allah Ta'ala taudein uli mangaji malampe namu kudu Allahu minabaca. Itu namun ya itu jadi itu tu dia capa imak kudu Allahu Pak katoje itu tahu kutuli kudu Allahu minamba pui mana si kudu Allahu siat aja tak capai. Itu de nawadi. Jadi makanya bita tolo tu solo sabak noli sabak na tolo. Iya ro nabita benena na tanay. Maka da iya lakay mo tahu salama tercata iri sisena po ng Allah Ta'ala ahli surah al-Ikhlas. Makukwami ka tanay ko. Akasiagami manginabaca lakay mo kudu Allahu kagapasan na ro makada kasi ko inabaca kudu Allahu lakay mo naincata manayasang ahli surah al-Ikhlas makada baine na pura ka na podang makada ya bacaku dewatin ro ko wanni ko de naganna kasi sabbu kudu Allahu baca de to na labu matan na soy ko mubai ko de baca kasi sabbu kudu Allahu berarti kedua sabbu si sabbu ko soy si sabbu ko wanni to liya mi ro na pananong tapi iya ko ibilang si sabbu tapos makaraki jadi ini maniro iya kode hatulle baca akaseko ro tak gangkulengan ni siaga tulle tapi makanja nareko ipananungan ni makada seko makada sisa bunaya 500 ko 500 kon ni wadisa padik apalagi makoko akan menyamang ang katasab beto yaitu tasab bay pakina nomoro tanyana yaitu ipacene bilang-bilang patu ko bilang-bilang ko matinro ite tak den na madari na lupay kada siaga ron yo poko yaitu napasa dena ina mo matinro di tama di ba o siano ni natambay man itu jadi yaitu bilang-bilang makoko apa bilang-bilang tau patinro ni yaitu ipasa itu apa ya ko yaitu ipacene madari tak den na kumatangangi masih kiri na cakarudo pak setangi mematoha apa tinroy ali na metolas sapu-sapu mata ya makada magi-magi na tinro na de na letu makito jadi iya metoro matana padam itu katomoto ko subuh maka katana madari ni aja lala matana makwe na nangkalingete na sa menapay mga jililu jolo cede pa de to pa rabba si oh rabba niya tu yan na rabba ele pinoto yung agi na sama memang setang yan na tu nakada nabita akatalu tu nasyo alomu nasyo matamu nasyo takalim jadi patuy rantena narekomoto ko iya komoto no patu si rantena kade ko si jalo majenne iya nagesa no wae patu talun itu yan ampai kada ya kung katau matin roang yan na tu ampai biasa yapi wae matana yapi wae matana tapi katau pasantre de napi na bolomete wae mapantengang itu jadi na bolome mati wae mapantengang jadi magay na sabak memang loki majenne ko makiro langsung berwudu tamu ni betul ini